Brawo! Čekaj, da stane. Gdje prođeš samo što parkiraju?
Ne, skroz okej, mislim, samo ćute i čekaj, vidiš da se televizija. Pogledaj više stalo do ove desne i do reklamore neku budalu. Ja ne bi stao. Šta može ništa. A njih voli kurac, oni malo čisto da ispoštuju pola sata i... Evo ovog je gurno. Ovog ovdje, brkene se. Gle pandurski, oj. Snimi. Otvori kazuk, ja ću ušiti. Ostavi. Nemoj da otvoriš, nego ću... Blokada. Gle, oni šta su dovezli ovdje, čovječe? Ovo ne može da se... Gle ovo, da. Već koliko kamiona. Imaju gumu, baš imaju gumu. Koliko guma je. Od... Čovječe, znači koliko gle ovo, ne možemo provale temcu. 2 sata. Uje. Otvori smo prašinu. Može, sakrimo se. Zbog baterije to. Gle ovo, napunio i parkirao. Da. Napunio govorima. I parkirao. Ovo nije normalno. Gle ovo. Ovako izveo svoj kamion i gotovo. Nema priča. Čišto su se parkirali. Ne, mnogo su moćni, čovječe, pogledaj koliko je jaki. Gle ovo jebote, skuter, sine. Ej, glede, keve. Gle ovo! Gle mašinu! Vidi klupica, sve to. Gle koliko čoveče, kamiona. Ovo nije normalno. Ovo bi cijelo noć čekao čovječe. Ne čekaj cijelu noć, nek čekaju 2 dana. Slip now in the fire. Pa i ovima je čovječe milo. Prosto uđe kamion u kanal. Kažu da ih imam 15.000. Stvori da ih tu... Levo! Majstore! Levo, debelo! Maki nije. A? Da.
Božije. Ljig, a? Oho, gledao. Nismo Valjevo pokupili. Ovdje ima jedno 100.000 ljudi. Ovo je barikada bane.